Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Jamalif, partagez le direct. Watukufu auka ngabo zahanda ramwambia nikaya haina nswararu del jolonji en direct rorongo waleo yenswabili karna rorongo ngarjo rorongo nswararu aukaya ze sujet ngizo zinji wadzadzengwa parao nao wenji kwa tsuona ukaya vanu mwanadamu yojwa ulemewa mwanadamu yojwa uvumwa sha ngwa arseleo ya ukaya ntsuhanza nambe eze message za ntsuhanza nrongowe nambe eze message za yode heli wadzadza hango wenji ikawa unanza warema ukaya twiramu ngena partialite ganjodo vumma yetswabili norongo. Partagez le direct watukufu s'il vous plaît avant que je commence à parler. Si le message est le très important. Kao, comme d'habitude, si urongoza ye mwinyi hajele wa ukaya hedi akaurongoziwa. Si wamba ye mru haele wa ukanda hedi arongoziwa. Yode maana, kao, ze message za hatu, sikal vumbwa mji, sikal vumbwa zina. Watukufu wa Jamalif, ce sujet eza hangu kao doloni zosu kwa leo. Sujet kao ya mwanamshe ya lone mruma washinda wazaya wanawara wayeshi hata finalement ola mwanamshe katwanza ola mrumme hakana hawara ola mrumme hakauzijua ya ukaya ya mrumshahe gena hawara she mrumme hafanya hamaka tuziona ne yabaki ya lelo wana hafanya makatuziona ne yabaki ya lelo wana ola mwanamshe bande haunokaye mrumme katu dekurajeha hasiyabo hende hambiye hawara yafanye plan yende hambiye mwanamme ola ukaya sabungo joko wana walo yabo wao tiwa wa mrukadha ile mrumme jo dekurajeha ukaya habirize nzia zote pia ne mrumme ya dekuraje dezahe mrumme nguyele wa ya ukaya ye mrumshe gunrendonayi shanga mstahamili ni kenti ola mrumshe hauno ukaya hatimbiye mrumme mbizinji hamone sanrongo zinji mrumme roho ya heifu katu jitamka roho ya heifu katuona katuishia baike mrumshe ngumtrompe she mrumme hafanya hama katuyelewa mwanamshe ndi atahono ya ukaya no hambiye mwanamme hawara wa alaikum salamu inaya ya ukaya haba saa fanya utsahemru yende ya vile d'une façon yambiye mru mahangu kaya sabungo jokaya wana wautiwa wao wana wa mwanamme kadha wede hawara liabidenda fitili la subhanallah ne mwanamme ya découragé yani c'est-à-dire ola mrumshe habiri d'une façon. Oui, soula là-dessus. Habiri harma d'une harmanzia. Et mwanamme ya découragé. Et mwanamme katu découragé. Iko obligatoire yambie hawara yokaya. Yenda wambie mru, yenda wambie mru mangu kwa wana wanuti wahe. Shawanuana wahaho wewu. Subhanallah. Salam dunga. Yode message joka ujajeri yambe ya malu. Haukaya halemwane mrumme hamtabishate mrumme katsuona katuishia shwa katila mwambie hawara ukaya
yendetsa hemru ndiabe ukayo wanawani tswa hemru mangu nemru mangu décourager subhanallah. Et sujet ya vile hadisi kao joka usababanu e ya vili we mwana mshaika we mrume kao do ya mlola we mrume ya mlola rangu hali kajazaya deni mwana mshewi she mwana mshewi hazaya mna mwana e mwana mmewe heda hundu mna mwana mshenge na 8 ans e mwana mme hafanya n'importe quoi hadore nge mna mwana wa 8 ans yolala naye ola mrumshe wakati azijua olio ya huenda yede ya mshitaki shahaziba ya mfia bange amurozi wanzo mrumma na bala monsibile mrume tula baga mjonda zangu bakutuzaya hakanze mrume 100%. Ye mrume hafanye mwana kafa kaja kasubuti ya zamba kaja kasubuti ya zirongoa hazidzihi wabili mahana maha ye mwana hende atahundu baka ye mwana ngusu gufanyo hazi ola mwana mme hajuha hendeza he hamana ola mwana mshi abasadi anzia heze ila deba bande mwana mme hendeza c'est-à-dire hadzihiye mwana bada hatibiwambi haviolewa nola mrumahe hajidzihi hazinu jamaji katsuhanza ya juwebeke mrume haliye mwana shabaki banga mwanzo we mwana mmenda hata yamana ndo wakati ye mwana mshe yanze ya juhe ya bengule vandik subhanallah Mwenyezi Mungu nariponesha abase mrume bada ha changer avis auke mrume kajanzishi abonga mwambioni e yani parade mwana mme ha accepte erreur ha kubali zembikaudu yafanya ha reconnaisse shahono ya ukaya katsuhunda mwana bana hashindi hafanya 8 à 9 ans dene mwana mshe woi c'est vrai hatimbimbi ya bonti na kauve mwana mme woi haki ukaye violeur hakuwa katanambia hadisi saba no gamjo zitunda bona zitunda sha ganjo mlaumu ukaya fanya upeu shaka jaona nziro hoja jiana bie badi mwana mshe abasa izoka jaziwana wabili mahamina ne mahashenda badi mwana mme ha change gwanzo datsa mrumshe mrajina ya mlole e ula mwana mshe abasadi amboka ya banuhu kahu viole mwana hangu ya latif Mwenyezi Mungu nariponesha shawangu hamanda yanyi remrume ura we mwana mshe wewe watukufu wa jamalif rahane jajar maze suje za hangu mwanda hukana baraka je suis là pour vous do mwambiani ya ukaye gamwambio owazazi ho ujimlifu walo hunu marse lane jajar maze suje hangu mwambiani ya ukaya ye le 9 juillet Inch'Allah. Et les palaces sur la Imam Shafa. Le rosier. Ikao kabati mdutso ujwa umraya wa le rosier. Kabati mdutso ujwa umraya wa le rosier. Iho kamru yamba yede mdutso bentuhenda. Ekaho parahani hanyumba mdugwa mbokatuhenda. Kamwambeni ya ukaya ngabo paya la shio. Le rosier. Ikao lisomisao wana. Vanungabo miraya ikao ibidi jadidishiwa. Emiraya hiyo irenforcewa wana wadosomesiwa 100%. Wakedini ya 100%. Alhamdulillah. Ile 9 juillet gampara ho jimlif wa ho wazazi nanu wa baba mwende ngabo majilis ya hele pala shula Imam Shafi liloyo ikawa majilisi yao gafanyishi hao haini mungu ya bali mbabikao dia joshinda wijai etna alaikum salam yende ya kliedai ke 5 euro harme majilisi ili wanadamu wa hule le palashio wakati kao le palashio longali huzi wao ye lokal ikaubidi wangu washinde wali hule bala alla ka omraya nga ujo change o wana wale hunga joka bien sécurisé o wana ngwa jo somedi yo de mana radio para ho jimlif wa huwa tataha nani mazaba ukensiyo ngarjo ukayabo en live mwende ma investisse mtoze malizan harme majilisi yao yaoti majilisi yanzonda fanywa wangondo warengi warengeze mapema liwale yaoti majilisi yanzonda rengo afanywa zemali zitulamaze bureau les associations yao majilisi
yafanyiwa haini mkomori ulona baike 10 euro yende ya zikriye harma majilis rihulelo kaliyo gamfikiru kaya Munira Ali et le kali où yon bessaye wasuli dans le 25 000 euros je pense rihulelo kali ili omra ya wale rozie unjie baraka omra ya wale rozie unjie baraka owana wasome omra ya ukiwa baraka qui m'appelle arrête de m'appeler omra wale rozie unjie baraka yode manari para hoa zazwanza imani ukanga jodo mwambiani zenjema gajodo mushire ni zenjema gajodo hamba zenjema ili Mwenyezi Mungu arnike taufiki wanzahi rabbal alamin yode mana jo utangaza nyimni dunga ya bwana shahan baike ngani hule ngani la Réunion ngani Mayotte ngani hule ne Faransa nyimlo Lyon mlo Paris mlo Imopia na mkotize mbehe au le 9 juillet inshallah yuholorezie harmali pala shola Imam Shafan rende la kotize rihule ye lokalio owana wakeampe haukaya baada wanungu alibao mwezi ye lokali wangu kwa tushida wajiko centre baada wangu kwa tushida waliva normal ye mwenye hano ya ukaya vomie ya huze lokal basungaru na ukaya ritibule lokali na rihule si wakomori baada nyoti pia hani mnungu chobalia ye 10 euro ne 20 euro ne 50 euro rende la clé rihule lokali usikuyo inshallah rishinde riprotege owana wa komori nana owana wa soma harmeze karte bali na bali linupala shio lilona mafundi mawatoni ya wanza mahaba ikauri amino kaimana wajua wafanye ni sativinu warenge ni sativinu inupia hausovo wana badangasi harmezi ya hemnaswara gajaju paro JM wangu wa doswali hau wangu wa dodunga eza mtume hao wana wasome nongo za Qur'ani imnaswara hajuhanza wandu wadungo katoliki yode mana rajuhanza ho jimli fuhani wazazi baraka wanza imani ikahaini mzazi ya zayama na urasanta ikoza au usiku le 9 juillet na mjitekeleze le rosier haruma ye majilis ikao ya joka ufanishia yao iliri hule lokaliyo o wana wadosoma ngajodo habe za Mungu rohimilie za Mungu karna uhimilia koseri rahimilia sonata mradi c'est vrai ad-din wa dunya she dunia dainu dokaya na benjema hunurulio rolawa Mwenyezi Mungu ajari nikataufiki alirehemu yalijane joka na her yode mana ripara hojimli fa huwa zaze hasoso do zazo erdaras au siku wana mjuhi hani mriabalie 10 euro ya hene 20 euro ya rihunri hane le rosier et le 9 juillet rende la tekeleze ritsange ridojoka ya le palacio le rosier et mana la hulo hasibabunda sisi wa Komoro baada garanzwa na hatu wa somedini ya Mungu baada garanzwa na hatu wa tsangamie baada garanzwa na hatu wa dunge zahir baada garanzwa na hatu wa tike wajinga baada garanzwa na hatu wa dunge eza mtume yode mana jomparano wazazi watukufu na rende hawinji haruma le palacio la Imam Shafan le rosier le 9 juillet je demande le 9 juillet rende la participe par majilis au lieu participe par au kubi rende la participe par majilis au lieu participe par au conseil rende la participe par majilis au lieu participer hanongoza sakara ubalie wende watowe ukesuri ya ukaya maudu inshallah Mwenyezi Mungu utamani gawe suri ya ukaya hutanga harmanongoza Mungu na haina mwana ikawa ujo usoma harmane palaciolo kasuri bo mwana damu ikawa hutowa 10 euro ze 10 euro zila zika parmi ne mapesa ka uhula ya nyumba ila ilido some swe Qur'an wallahi kasuri ya ukaya e makati hale Mwenyezi Mungu ajo hutamani wallahi na Mwenyezi Mungu ye Qur'ani mwana ula jo isoma nano wakati wanajodo nje wado isoma wallahi ngojodo anzishi wa khair wallahi ngojo kamtukufu wallahi Mwenyezi Mungu ujo hujalia ajri zinji yode malaika ngarjo mparani usiku inshallah rike ihole rosier le 9 juillet ihole rosier harmali palacio la Imam Shafa rende yabo rat tekeleze ezahatu
risaidie bo Mwenyezi Mungu ajojalia rihundemana he misale kado rifanya Mwenyezi Mungu ajalie o wana wavuka mwetinu Mwenyezi Mungu ajalie haukawo mraya ikao mujua ya ukayange bidio o wana wa protéger baada Mwenyezi Mungu jo protéger hoji mlifa ho wana walo hunu Faransa otipia watu kufunga mpilo mnamfuradi mtiti kane jaja mweze suje za hangu nambie mzee wangu tswa yuko unanza kwa unanza nimlasemna message wakani fanya mbali kwamba ultimatum henu jo ultimatum yabo yohamba menace ni uhanzaga muste shema na nijipermetto ndongo mbabi titira ne janja masuzi zangu nu alerte ya ukaya wallahi haini heli ujohuja ni huste gam huste sha izo wahamba na ishia ize vocal jisteri pasongam aminukaya haini heli ujoka urongoa wanadamu gwajo unika haki haini heli joka ubabuha wanadamu gwajo unika haki menasi mru menase mnaijomba mruka menase mwana mkrengweni wa marengweni sina binarenda njarenda mrumbi njaviole njauwa mnu Wambango jomena se erdarasa. Hasibabu turamu. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Je suis là. Dieu erdarasa. Aukanyo protège Mwenyezi Mungu. Je suis là à n'importe où avec le respect. Nous respectons Mzohang. Nous sérieux Mzohang. J'ai beaucoup de choses à dire. Gamina zinji zahamba. Hamaste. Kao. Wallah. Ni uhustei. Dahuka na baraka. Utifanye menace ya ukaya, tu vas rentrer dans le réseau. Parce que si tu rentres dans le réseau, hemaste yangu damina we ngojoja ujisalise. Ngojoja ujimenye. Yedemana nuhuste hiyo. Numambia ukaya. Mruka do menace manadamu ikao ya tujukao menace. Mruka do fanya menace mrikawa ujue izo yambao. Mruka do menace manadamu ikao ulona hikma ujue fasiri ya malezi. Mruka do menace manadamu ikao ujue heli ya enda wo. Ijonkilisha kangawe capable ya upua mabandi wajua ni we. Ça se pourrait parce que uparo nambia ya ukaya. Mruka dhani fanya mafisi wetulamu. Ganjo puwa wanahangu wende wa muo yafe. Izo uparo nambia. Izo ujwa unambia. Ya ukaya ngawe pre uwe mru yafe. Ngawe pre urume wangu wende wafume mru yafe. Izo unambia. Ya wenge jomkinisha kafikira madiyo ngawe niyo. Unifanyie zo. Shawallahi mimi kakabuhara na bamru. Mimi kari mru itsoti Mwenyezi Mungu. Idmana mokaya. Essayez de penser. Fikir. Nsuhanda ufikir kanga mimara ke utiji amelezo. Parce que c'est moi qui va gagner. Et tout ce que je vais dire, pensez, parce que nga mustei. Pensez, parce que nga mustei. Se vocaliza onjujwa uzitwa na dama zishie. Et zahangu na wentizazo, je fais exprès de te parler. Wanadamu pia wajua ishie ikahuzirange parce que wamba wakana cede hudwa enregistre makalima haina kalima na hamba yabo je suis responsable aboga mhambio mzee wangu hema stay ni ko wanza gamuste muhu respect haini kwa jobira c'est moi le gagnant mido johunra Ilmana mukaya hewe. Utsinde hata hunjia kakupanse. Renga wakati mwinji ufikiri panda beaucoup des heures. Wakati yokango njo urongo. Utije au hasard. Yedimana nuambia o. Parce que si tu viens, tu parles n'importe quoi Erdarasa.
Et tu parles n'importe quoi à Turam. Wawe ngo etika habandrende. Yetika ambandra bonde da ukaya zonda bolizo jo kwanza Turam. Yo demande ba ukaya, je fais exprès de venir te alerter avec le respect. Avant que tu viennes de parler. Parce que ngamjukaya kuna urongoa. Je le dis, kuna urongoa. Ni mru wa master. Ni mustay. Mumanzani. Yuhanza ujimlifu. Wawaneda motipia. Je demande à nous urongoza avec le respect. Tous les coins que je vais parler, je vais gagner de tous les côtés. Parce que ngamjue hele ya hangu, no mjibale wa hangu, no binadamu wa hangu. Ni amino ya ukaya ntina mru na mrenda nayi. Ni amino ya ukanga wanadamu wapeu ma violeur. Ikango armwetinu wa ukwa uma capable wa ufanya n'importe quoi. Izoniko hamba Sofwani avant que je te bloque. Mais où tourne dans ces deux côtés. Je te le dis. Mais où tourne dans ces deux côtés. Ikawe mngu wa nyumeni unishia umda hukana baraka. Ikawe mngu wa nyumeni uniluga umda hukana baraka. Mais où tourne dans ces deux côtés. Ces côtés zombili. Na baheye mngu harma réseaux sociaux. Yabetura muhambe hadisi zonda boku jantunda yi côté opposé. Mutunda mda hukana baraka ces côtés zombili. Njapalo rongo wa hadisi rane jatunda. Hadisi nzima ikao nja tunda iyo nzima na yue mana na tutunda ndabona kanaze epreuve honkodeni na angali ya ukaya tsazinu izo mana mewe yanambia zijiri zifanyisha gabo mafoto tsayanu iyo nzima basi iyo ni owo ya jogo ya ukaya ashe kujatunda shemana na tutunda koto pose e mahadisi nabilwa nizo minaona ne mafoto naona kejakana importance na bega mparo hula hauka hizo na ambilwa nizo naona mema foto de zakwendi hauzia donesa ya ukaya yekamrugu joka upua mavayu mabandi wallahi kwa wenji na minga mibanu nyezi nguka jatlele viki hawa usiku abogama avec le respect. Gamlau harmo pande wenji harmo sujet za hangu. Daila message na kazanere mzee wa hangu. Kao. Quand tu penses. Quand tu fikiri langu ge uje urongowe. Gamuhambio. Quand tu fikiri langu ge unafronte. Parce que haini côté. C'est moi qui va gagner. Haini côté ya bonga muhambio. Eka kuja pense. Ngojo jinasa. Ngojo jinasa. Watukufu ngamjwa mweze sujet za hangu. Ye sujet ya mando. Manam shohat. Witi ishia. Unuujisa manama Sofwani. J'ai bien répondu. Sha manama Sofwani. Gamfikurka ikawedo ni dunga mi uzamba ngro. Tidaba sa. Mi uzamba ka. Haini zonu kohamba. Mi utunda ze kote zonti pia. Baada mi utunda ze kote zonti pia. Zinji. Yekati tundu su ufanya arrangement à l'amiable. Harma conversation téléphonique. Baada tulamude ya pa. Uonko ujabanu timrongoza. Wade manadamu ya ni rejete ya bantushi ya wengi. Wade mlika ujabanu timrongoza ha message. Watukufu. E message inu. Woimana meikao. Gedene mrumsha. Wazaya wanawara. Ikama na mmewede anike mrumshahe makirtasi. Wayenshi mahaminji. Wayenshi mahaminji. Merci Sofwani. Eza jirihiri. Ola manamshi. Waya heda ta dekurajiano la mrumme. Na ula halola ni mrumme mjeni. Hari haka na motwahe warangu hale wa zamani mwa mjini. Haja Faransa depuis longtemps.
le motwahe mwa mjini wiki kimaweni sali wahajaba niraheja ke mwanamshe wahalolo na ikajamlola eza fanyisha hinga ola mwanamshe banda hazade na ola mrume akawashide na ola mrume ngwanze mrume ndeza hebanda nge amoureuse wahe mwanamme hawara heola mjini yatuka ya mlola yojua ya lalike yojua ulalike mwanamme mjini harola mwanamme hoda huna jale mbandu baola mjini na ola de mruahe ye mrumahe hakaujua hakauona hakaurambua ye hadise mwanamme hanipara zanongozo nsipia baada hanipara neleza samba désolé ojonike numero he mrumshaho nimpare ni mwambi anebebo tula no ka umpara zenongoga joka nziro saba wallahi nike numero nimpare ni mwambie ikaizo anambia zokweli sipare mwanamshe anambia hamba wetula mwaba haba hariba nuodo jenda avuka ya latifu hariba nuodo jenda avuka ya latifu le kalime mwanamshe anambia hanambia yewe hindu saba ntsumtsa hanedeza saba kutsumtsa hasibabu di hawara ahu wakadonera ngu hali ya tsuhulola hani kupe telefoni yudemana njoba njeni urungozi mwanamshe hangu rahane jaja harumwe mesaje ya mwanamshe hangu woi tsidi waza wa alaikumusalamu mtukufu fakimradani gamjo nambe nibeshe ye uzale wahe mwanamshe hatu ola ikao hadungala dene mlumma rangu Komoro wende Maroko wafanya mahaminji 6 hata ujahunu manga yefame mwanamshi kwa jafili hanaye mwaname mbada ujahunu Marseille wayenshi mwaname hende hasimbuha Bretagne hundu mapesa wataha mndu harenge ula mnamwana hamanziha yefame mwanamshi wajouti pia wende warenge mwana hao wa manisa dene mrumahe wakati kao kwa jaju wakangana na mwana rangwe mahasita kawifanya Maroko atamamitano kwa tina wakati wajua alhamdulillah ola mwanamshi hanipara marahaba meju mwana mangu tiramu Mwenyezi Mungu na ujazeheri mi uhudunga rangu hali memdu wakati na kamaro kule mrumahangu si uhudunga izo hamba chishia haukaya mwanadamu yojua hababa isiwe yankili nsaishe mrumangu sama danga mi prendre je mrumangu alhamdulillah masha Allah na mkibu makalboshi mdojo kaizorifanya ungalifanya sababu ya Mwenyezi Mungu galifanya sababu ya Mwenyezi Mungu mwana mshahatu hamba Mwenyezi Mungu na ujazeheri botira haukaya buwarongua hunreveye na nizo hamba pia zokoli mwana mme uo dembaba demzaze ikao lonaye c'est vrai que ça dans les familles hangu chama dem rumangu kaya yan antaisha sama so mrumangu alhamdulillah masha Allah zindi zoran zao garamba hasubu Mwenyezi Mungu adoni kakabul Allahu akbar masha Allah maraba menjibo Mungu dazinu katutsa hamwanadamu yambecha walaja waranza Mwenyezi Mungu adoni kakabul mwana mshatu haelewa ya ukabanu kweli vanu kamaro kunsoka da mini mru mahangu vanu kamaro kunjakao na mruto tside mwanamme woi ho wasudi unu manga de mwanamme woi vanu le okoli ngamjoni baba isu yankidi ni letse mru mahangu merci Sule Mohamed alhamdulillah ngwanzu ya eliwane de ne mru mahe masha Allah longue vie à toi ma soeur et ton mari Mwenyezi Mungu jomjazani heri insha Allah ya mwetini hata hale ye famia hanyu wa ile ukaya c'est pas normal mkane mwelewa wa kifamine mrume haukaya umani wona mwiso ya bonjo kwanza rogoze mruma ya ukana mfanya arrangement familial ye mrumshe hautsaha mwelewane nana ye famia na mwelewane haukaya jamaa yo très important rana uswali kavo watukufu doambi mwana mshahangu ikao wana mpara hanrojete ye mwanamme hadisi jiriji wede mrumshahe wazae wanawara ikao yedanike mwanamshwe papi ika mwanamshewoi hawarahe wanwadungana hale ujahunu wangwa hunu faransa depuis longtemps mwanamshewaye kajalolo ni hawarahe woi halola ni mjeni eza jirihingi eza fanishahingi
Hakautsimbie mrumahe mbi haupara mwana mahe arimo mjini hawara mjini yo jabala yo la shahulo dahoni wabewe mwana mahe ola mwanamme hanambia botura tirambua ya ukaya ola nguni klinio gunroge yo mrumshe shabada heli naone mrumshe ya change na minga manzomo wana hangu tijihundu tibaye hanyo tibaye matonti wone aboga mjuke mwanamme hafanya uwo hamba utaje eyanza mwana ndabo yanza mzazi eyanza mwana ndabo mrianza mzazi hamtsimbia hamrongo zanaji emwana memo mjini ujo ukabala yo jundado orongoze mrumahe na ideve mwana maheola emwana maheola kaja paro fanya intervention yetsodaza finalement harambua haono zenamna zontipake mwana mshengura ngoma na meola mjini shema namme habaye matu tsaona tsakia tsaona tsakia tsaona tsakia katsuona katwishia na ngura mokaya ola ngura ngwe mrumshe ya Latif abo désolé baba woti mwanamme désolé wewe hamba kolza wewe ani wewe shani au kamrumme warambwa kemrumshe nguhura meyo utiba kibabu hata imalaika bahata Mungu katira dinao raidi huramba kemrumshe nguhura meyo itike hapo ngamtsohanza dauto watwala katsinyangu wamba ufunguo wendezaho wakati kao ngoramboka ya ngoremewa wakatila hamone satambu ende hata yojo mkinishia haroha dene mwanamme emrumahe hampara ishia utsinderange danga midamina mrukadha ya Latif mwanamme toujours haziwa yemane mwanamme yajaya avue hinri ola mwanamshe baada habiri zenzazo tipia neze kategori neze namna za ufanya hata mrumea dekuraje mrumea to dekuraje yeda hata ujo mkinisha ngwa osalo wakanti wasereana wakoleana wanjilana zila pie mrumea dekuraje yeda hata msizoni hasubutia avue ya ukaya weimrwa depuis au Comore yamrume toujours ha résister auka yabo wewe samahani danguna bia shawe yabo we kalbosh umana mefenya mwana medemsubuti suja ya urespecto atwani yawa ulesa kawde mrumshay humlola nzaya wana hajaga na mraji na subutu ambe ukaya rali gon trompe nsuhutsaha gamufunguo mruzi fanya shari hubaki bani ngwanzo wana wenandrabo Haukake na usonga kabo bwanambia ntina huko rije. Wakati lola mwanamshi amwambia ukaya ishia. Vanuola uko ujavara. Gamantudulo ka ulade mnunaka wenshida mina Komore. Sha sukakabo ngamida mina ehun. Sho hangu gujo huja. Haho hukana hiri yauneka kelta sindo emrumaho. Bokariboshi. Emrumaho da unika kelta sibu mwanamshi wewe. Finalement mwanamme mjini hanugena valeur. Finalement wei hawaraho ya kaudoka dona irangu hali rangu Komore sha hari kutina ngoza hodona finalement ngo fanywe mruma ngo zinjine mrumia décourager ne mrumia njero hombi eza jiri hindi mrumia kauja jani parana biye baada za ngo zino hasubise pendant 5 mois 6 mois à 8 mois juma tabu hodahoni juma mashaka hodahoni hasibabu de mwanamme mjini kao hari hawaraho hadoka dona irangu hali accès libre à doja yola normali hondani accès libre à doja yende ata ya fuli wala kile ya donji hondani kangwa zona tudo sone ya Latif ya Rabbi tiramangu njorma vie privée bo majinru vie privée ndai vie privée da bona vumba mjomba vie privée da bona vumba letina la vie privée da bona na vumba mjiwa inti vie privée garaba on les échange bo makalboshi hede atamfuli ya lakile budongo njondani hele yanzao ni ati dosoni eza chirihili iko obligatoire mwanamshe ya balanso wana ya rendo wana haramu ne mwanamme ndezae hambiye mwanamme ukaya hambiye hawarahe ukaya fanya umrumie mrumangu mruambe ukaya vanunga wa yapo burango tabiho na valo wana wala wahangu valo wakatu walole mwanamshe ola Vala toujours kawe shida mina o wana wala wahangu shatiwa ya Latif
mwana mshihamanda wo wanaho ngo watulo harumazina ngo wanaho warende wana wazina newi ili utowe mrume udekuraje mrume ola mrume hambaje hamba winga mrudinu hambi tirumani mrukadha hamba utijilatize wakati wa bure bo wanaho wao wahahe wetile mbaba hao huanzi habanda hulolo mzazi shamimi dena kaudo kabala wala wanahangu ye kutsona kawufani hana nami gamine mafoto bani hao wana wallahi wana wufani hana mbaba hao wakweli shana magalima namshi harando wana haramu harando wana ukaya wo wana haramu ne ya sakrifie mrumahe ya dekuraje ndiza vahenu husi ya homjini ukayonu husi yenu husi ya homjini dizo ikubali ende yurumu mga dambi mrukadha ukaya valoa na wala tsuwahae valoa wahangu valoa katalule mwana msheola wala tutondeza valoa na wala utona kofanana nami no wana wofanana na mbaba hao wofanana na mbaba hao mwenye uwazaya abuga muhambi yobo sinema oui sur le Mohamed na rabese kweli nezi change ye makalboshi kana ujo wasazamvu wakendasi hauko wanada mwalo marate yabonga muhambi bo mwana mmewe gawe na dhambi baada ngome nyondola gawe na dhambi baada hurenge wana watu wao wabawa gawe na dhambi baada hukubali hutubar mapiege ya mwanamshe kaonge kalboshi humhadayaha mahaba phantom ikahuka umanza tukahumlola banda mja mkamaganywa ili nawe kuchamlola mwanamme waye hamba katsuruha hambie mru ya ruma ya ukaya gamjoka ya hurumanda ya mwambia de mrumsha hangu wala doana hangu wala ngam aminika wala ilade damu ya hangu ntsina uroha ula mwanamme hamwambia ukaya katsuruha yabola mwanamme jusqu'à maintenant kajaroha vanu harumezi munda upia kajaroha. Oui mon frère Evra harumezi vira uzonti pia vanu kajaroha vanu banda hende hambila le kalima wallahi kaula dami njoro hanede zangu imwana mewuti kaumtimizi haukanja jowe mrumshe wanangu wajo kama yatima mimi na joka pirizo wana wajilele imwana meska umtimizi haukaya mwanamme ujonda ni hao mwanamme ufanya ujeuro ndani hao ujo halesha mtsana halesha masihu yakanela kile vahobo jindu kalbosh udwamba hukanisa wasababu wana ikawabidi wende saa gamrudi nuhambi utsonuka bwana mbia zango zinzi hundu ikawabidi wende saa geja kawabidi ukanisa urenda sinema yende saa wetsi mwanamme partez va chez toi turuku de bomrianza mana de bomrianza yenya owanangawe ngwa yabo sevre ebo mzaze kangu hule ndombi ngochujwa baga mkonti izonda bokujakatsa swabudo wana kutsi turuku na yo huire me mahaminji ituruku banda ketsuhona mwanadamu nisimu narponesha shone de mwanu gubaki abo mrumshamando we hawarahe yakanela kila donjia finalement doambia ukaya wana walo yabo wana ikawa wahaheye yeshatsoa ho wembaba alafu kuturu hawendeza shahubaki ukaunipara ilila sa message yemdumshanje imani gamridi nuhambi message ni mtsulange mwanamshanje imani gamfanyo message mwanamshewoi Mwenyezi Mungu yarokaya Mwenyezi Mungu jompinise nane wana wangu wa dhulumu nane mwaname wengu jomtsindeabi niridi nuhambi bomrume kalboshi kaya kairi ufungele pake wendezao baraidi ngojoke mrumshengu hulemeyo yehawarahe hambo wana wauti wahe geja kao bidu ubaki bidu respecter et personnalité ne dignité yao parce que si c'est comme ça banda harumumru yaje yafanya hani za ufanya ya hudekuraji hambo wana wahe yabonga mridi nuhambie wallahi kahubaki unge capable ya hulise sumu yabo banda tsambale kalima la sumu wallahi ngujo hésite yabo kana ulifanya haukasatilamba na heni johunga mwanamme uo wallahi ngawo dhamana bomrumshe wewe shawa uzirohinga roha wendeza ho bomrumme kalboshi roha wendeza ho bomrumme kalboshi
Demru mshaho hambo wana tiwaho wao wana he hawara. Na odu wana waho. Hafanya hani za ufanya hanike mrume hafuwa lakini hanike hawara. Ya donjo da honi hanafasi. Ya mweka biduba kufanya. Mebotura bano wana botura mu wando wana hangu. Wana hao sabu wali wana hao utohunga mahaba utohunga maisha. Esha uhansi hodo wana utsabe ngabo. Juha ujita pilie. Namwambia nyinyi wana washa. Na mrespekto ngo mani kwa wajeni. Mletisi batani ba ulisa ukaya demo mjini. Ikemo mjini hakana valeur joka hulola depuis longtemps. Joka hulola rangu hali. Gamlo harmo pande obabo e makaliboshi. Ikao iyode haze hao. Ohanza uende wadore nganrondu washe. Waudo joka mazo komate jwa dondea. Wala makaliboshi ikao. Wahansi wadore meya wanu. Wadore ngwanasho hao mijini watu armazendola. Wajihansi uke hazi hao. Wamenyele wangu zendola na fitna. Waudu wajododea harumaze komantere. Ngami sur. Waudu wajododea harumaze komantere. Akangu jonda neda muwenji. Wajo komante ke jonda kavala ula hizo nizo wazifanya hao. Gabo manamsha ikao ngumenyo fikira. Ili ya utowe mrumme. Wanasho hangu. Iya lala namru tsinko dongena be mrumme ya hulo la hau halali. Wanasho hangu. Yembaba wana honge très important pour ce que tout le monde. Désolé nange ba serviette. Mbaba wanao wakati kao hohunda mrume wa kweli abasa ngio très difficile. Hohunda mrumshe wa kweli ngio très difficile. Yode mana mimi njoba kaya hewe mruka ba mayo wanzo mru. Ya hanziza ukenetiza na ulezi huo. Ya hunika kiltasi, ya huanza jusqu'à maintenant, wakajastahiki. Katastrofe wa mandio, wende hato wana warende, wana haramu wanike hawara, na udekulaje mrumendeza, nyezi mguna huu. Na usami, uleo ya ukaya, warende mrumaho wanai, wallahi gasima zahid, gasina ze imaj. Wamlisasu mukasuri ya ukaya, wallahi gasina ze imaj. Mrumaho ya hungwani ajali gasina ze imaj. Aboga mwambie hawara ni dinu hambi. Ni dina bie mwanamme wokaya juha wendeza ho urensi. Urensi. O uzazi. Urensi ongwa dingoni. Utibakia bo wono tambu na mashaka. Ya mwanamme ikao deja ya fuliwela kile ya njonda ni hanafasi. Haya na mwambega mmenyonika. Botira bongo to fitina, loti fitina. Na mlikawe hawara ngena la kilengu njio hanafasi. Ihawara hamambia ukayo wana walati waho wala wahangu mimi. Abo wongu baki yafanye. Hato usila muupermete bo mrume ka huone mrumshe yo huremea. Wamba wende zao. Wamba ufunguwe. De heli yo mon frère. Seli pa qualifié. O winji de heli lo mazadabi winji. Wajanti kaza hao wadomenya dola za wangu rawambia ngo joka tsadamba oikala wanzabo oijau oimnafiki gamla harmo sujet njarmo sujet abili et abili ni sujet le très touchant sujet vraiment zero ya mwana msho hakikao halolwani mrumme ye mrumme weika jazade naye shajahu rumana ikao hakana 8 ans mwana ikao hakana mahamina ane ye mwana mmeola haviole mna mwana ola wa mahamina ne halala naye ola mzaze hajua ya ukaya mrumahe halala ne mwana banda hakatelma folle amoureuse hafanya makatuziona ye mwana avue haba mama papa hantushe mama papa hanifanya jao hamwambie mwana arrête de mentir Mwana kado mante mwana wa mahaminane. Mwana kado mante bomzate kaliboshi. Mwana mshe kaliboshi. Finalma huja huono wawe. Huramuwa wawe. Kaizoko li hakikisha. Shabanda gwanzo mrumme huzibaya. Hutulia maski kutwanza uone. Hubaye mashishio kutwanza uishi. Tsaona, tsakia. Tsaona, tsakia n'importe quoi. Washindi wafanya mahaminane daene mrumahi ula. Eba hanu ya kauzi ya hokomeye mwana. Dabwe mwana endata waswili. Yenda uholise. Ye mwana haambiwa nzani wahe. Sha, mtujua pourquoi ye mwana.
yatsu hamboli koli yatsu avue haukaya mzazi ngam aminikabo mzazi ukaurumie mwana nyigangi ye mwana wamza ya ukaumrumia nyigangi ye mwana yorongoa ukaumbaya ukaumforce ye mwana yorongoa ukataka hospitali babu ukaumrumia mwana nyigangi anambie hadisindo wakomor anambie hadisinde mwanamme na mwishiengo ye mwanamme ndi anambie hadisukaya c'est vrai hazifanya shaka jaka waye ya wami mtsumbaki gamumlaumu hauka wa crimineli tina kombata mafure mwanamme wayi shahidi ya nipara sande pane za haja abasa ye mwana haviolewa ni mrume wayi banda rangu ya kanawita hate mwana hatimizi 17 à 18 hata jangwe baki ola mwanamme banda katsuzaya na mangale de Canazia 9 ans 8 à 9 ans je pense bidika de hello parce que mi wanzia 8 à 9 ans désolé gamangali hewa wafanya 11 ans 11 ans mahakume na mwija ula mwanamme hambie mwanamshauka ya désolé da sihulola hataba santina mwana ngebidio nende nalole ula mwanamshamwambia ukaya uhanza urohoda honi hunu ganjo poursuive izo warede mwana hangu yewe ubu mwanamshe utona akili ukausakrifie mwana hasibabu mahaba ya mrume umanza obada mviole ranguma haminane kujazirongo wa hustamila temwanati mizima kumena sheda makumena minane ya mrume ngodo zahedi wakati wamboka ya ngojo wenda wazambe ya latif olu ya uzamba rango usikuwa uyabidi wanoka waiti mrume shinu shongai pasi inunu husi inunu sumbiani shinu shani kujazamba shahuya shido na mrume hata mahakume na mweja ye mrume haba gondo ya lole ya zaiba katina mnamana yodo wakati wewe wakaujuha wabe abahanga mjeda na ufitini emaname hambia ukaya raidi depiso momala kujeda wanifitinia hukauzijua kunambia mimbaba sevreti accepte kaza ngoti zifanya shahuziu wabanda hukaumanza hauke mrume kajazia henda ta hukubeleka isoko li hazifanya shahaba kaja kawai walaikum salam mama Nadia tata abasa mafanya mahakume na minane mwana ya hunde baki ye mrume yanzwende alole mrajina ya zaye banda kutuzaya do wakati umfanywe chantage ukabala huviole mwanangu gamjo zamba gamjo hushitaki ekado anza urohe de walole yo le tuif c'est trop tard bokarbushi c'est trop tard yo trop tard ngojo usisi wa pourquoi depuis là jusqu'à maintenant watsuza mbabade mrume a violé mwana shawanza ta huyeshima kumena mwejabe one mruma ngojo udombe ukaya abadu wanzo ibidi wanzo kumshitaki de mrume abagodo yalole ufikiruka yangu jobakide nawe yake kaparozaya même si mrume kalbosh même si mrume kalbosh mrume wapeo mrume afanya uchafu ha accepte ukakajao nanzo nambabo tula tizifanya gam aminuka mnyezi Mungu katiravi zero ngo tizifanya tirenge mnama na oi izo kweli shangam aminika njaka wami tizifanya nemrumshi hazijua rireme debati accept sha finalement katsuza yatia manzonalo haharaya rangoma kati yao kajajuha abasango anzo ya juha mbegu Jordani fitinie gam hamyobo mwanamshe wewe wa hulihitima wallahi hulihitima husakrifie mwana wa ajdo wita
yalalale mrume ya hulola kuja zamba kuja zirongoa hukauzijua huhansi hata ya wabili makume na mweja ye mrume hamba ngwanzuende ya lole hujihundu wewe gwambie mrume ukaohenda gamjule na ushitaki aba hali zamba ye mrume haroha hende halola wewe hudunge procedure ye mwana waye na mwishi hadisi ye mwana waye katuzi kubali awaza yabo huli hasara bomzaje huli hasara bomzaje haukemana elva kese ante ye kahukana zaho bajoka ho barango mandoni ye mwana hambia mama laisse-moi tranquille je t'avais dit depuis très longtemps kuja zirongo wa kuja ziwo na shauka hudunge za mruma ye mwana haba ukaya niranti tranquille mama arrête de me salir na mangale mwana ikaonke na akili haba arrête de me salir zia utini menye bo mama hangu zia haukaya bonambilwa ne bwana woi simwambia nike enimero hemrumsha hanike enimero hemrumsha sipare mrumsha haba no mimi ngamwambia Botura hakoba na msokuni dunga Botura uhavyele mwana hangu hamvyele leo jana no hamvyele langu wakati ya kanawita ekuja kauzijua oui tizijua ezabando toda wa poursuivre Botura tikaumwanza kushaba sansumaza désolé parce que ça m'hésite ça ya la tête nyezingu nandike hatima njema désolé parce que ça m'hésite ça hanabe ukaya c'est vrai tizijua shaba semana na zoni poursuivre da ukaya ntsumtsa kutsumtsa uyedi anda katsuhuta simwambia ranti cinema da wewe ndo adhulume mwana wewe ndo azibaharilia wewe ndo azanza yabona nsebatani uduhamba ukaya ngodwa gompoursuivre bango chopara naibu haba tina uzia yede manani joba njeni mwambia ukaya hate mwanaho elle est pas contente ya ukaya ou avouer abasa hate mwanaho hawambia mama laisse-moi tranquille parce que tu m'as depuis longtemps t'as pas réagir yede manani nzonu mwambia mwana mshiwewe subhanallah ye mwana hao humsakrifia hasibabu kalboshi la mrumme wajua ukaya nguronge mwanela la naye mrumme kajahara ya hao kubalia wewe kujafanya ndugo hubaye mwane hanywa da hata nyigangi jomkinisha ka ufanye mwanaho ile situation yakale mrumme hazamba batulam mrumme hangu habaye mwana hanyigangi hambaya aye mrumsha hangu habaye mwana hanyiganga ukemana hakau avu atawahambi wanzanwa wedu habaye mwane hanywa yati zambi abado onzwambe gondo hambe mwana husutene be mrume bagodi alole Mwenyezi Mungu anaponesha rusha na wazazi hamada wao Mwenyezi Mungu anaponesha mdoni oyo kakaba na hindu jamana mduna titsawe mrume ikao kalboshi yanzoji alowana umone ukaya ngena valeur yo hutrompera ngubidi wone kakatina valeur genjina be hurange mwana yo de manera nzuru hambe we mzazi ya ukaya wallahi Mwenyezi Mungu katira binawe c'est trop tard arrête zia bate mwanao ngu an mwanao ta fille elle va c'est honte elle a dit maman c'est trop tard depuis longtemps que t'as pas réagi haba sa dans jojo rongo mama na ikabidi rongo rongo katina kana mama nane kucha rongo oui mon frère embargo c'est pas facile haba sa ulamba baka tuanza mjaje ngondo ya lole atukanga mjuhamba ka huviole mwanangu yema hamika si on violait déjà kanawita mwana ngena quel âge gena 19 ans n'importe quoi vous méritez baba la gifle baba la mbi hata unji akili wanwana washehil wadunga Burundi hata wadiwaza ila toma yao na maudu yitoma yao ya leo na maudu gamdunu habye bo sinema mwana mekalboshi amadawe parce que ngamjuka hunamia shagamrudi nuhami iho wendo walole funga ye mnambuzi wa ye mrumshe wa mlola funga haukaya hunambia mrumsha ho katujwe hadisi shangu ijo a partir la mrumsha ho woi baada mpara mabia shafunga ye mnazizi mfunge fiseli utende hata wanza urango wana waloyo leke hula konesa hurambua ye erreur
Ngura bakazo afanya tsinje mauka huna beokaya huna connaisse erreur. Yodi bananzo be wo wamlola utiche huna ndo anahe na hii. Utiche kufanya ndugu za suvio. Neke hukinaya. Neke zabila zibili na huna connaisse. Da wallah wazifanya mrumsheka ndo wamlola. Wanahe ngojo helelea. Gamdudi nuhabe ngojo helelea. Parce que j'ai pas confiance en toi. Shanga mambo Mwenyezi Mungu kaya huelewa. Ya ukazi la wafanya hufanya naye. Huelewa. Kuna usifanya mwana mrajina. Haukaye mana wa mratsi ngo wanzuwana. Abode mana njukanza na biala watukofu. Gajokaya yema violeur wako na ukakonta. Gajokaya prepara joka ukomante wareme. Ya hadisinu wadu wanrikao ngo malaho ni ngo rujao ema héberge. Gomala na ukaya mwana wa héberge mwana mshabo sana mwana. Gododo hamaze responsabilité. Yabonga joko owanaume. Oui, hazia hole wabo mwana mapaparai. Wanaume yede pona nzojina. Wanaume wajo kansiba no kritike. Wa wanaume ikao malaoni haongo no wanduwa she. Gwa na wana ma héberge gwa jujao gwa watunjiao wajohanza wa wakome wajohanza wende Burundi alafu wado wajokao nideya wayekala wa betani wayekala wa mafiti wayekala wa njango sozai parce que wao deja gwa na vision zahanza wende warengwa na shahatu walale nao gwa na vision zahanza wanengo wanahanga shahao walale nao kwa unafikira za udoruja owana waloma lahoni wankabu. Waudu wanaume ikao ze fikira za hongo waonaze fikira. Zanza wazifanya. Waudu wajoja wakritike. Wambe ukaya. Yewe hingri. Ayo vi prive. Iyo kutina haki. Kutina haki. Iyo vi prive kutina haki. Waudu wajo uzamba. Waudu wajo uzamba. Waudu wajoja wazireme. Wallah. Shaho hanza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu jornika taufiki. Mwenyezi Mungu arnike msomema. Mwenyezi Mungu arnike khatima njema. Ya rijali ezahel. Ya rijali ezabaraka. Ya rinike usulihifu. Na muo ya kansi. Haswa de wanaume ujimlifu. Haswa de mazababe ujimlifu. Haswa de ujimlifu wa wanadamu. Monsieur le capitaine, je suis en direct mtukufu. Ok. Bai watukufu. Barombo zedu wa Mwenyezi Mungu arnike ukina hivu. Si mazababi, yani ke ukina hivu, hojimlifu wa wakomori, yani ke ukina hivu, haina mwanadamu ikao, gehun duniani, haukaya ngabo waumbwa, heza hawa, za kubatwalifu, na fikirambi, ngabo wala hitima, ngabo wala badhaifu, Mwenyezi Mungu na regeza zero. Yode mana raba ukaya, yemana mshawai, arete, yemana horangu ya viole warangu ya kanawita, wazijua, yemrume wai humzihi, humproteje, yatizambe, protege ye mwana ya tsambi ufanya ugangi ne mwana tizirongo mrume hafanya makume na mwejadawe nawe ya mariage rango wakati mwana ya timis 19 ha viole rango wakati ya kana wita we mzazahe huzibaya abahe mrume hauno ya ukaya ngondo ya tsahe mrumshe mrajina ya mlole ba rango ya hulola katuzaya ujihundu wewe mzaze hwambie mwaname ya ukaya yeka huro hawende za ngondo wa lole ganjo hufitinia ukaya huviole mwana hangu we mzaze wapeu wakati kaurango wakati sheto da shajili ye mwanakana mahaminane joka huzamba shahuzi tata za banda hukanza uproteje ye mrumaho banda hukaumanza ye mrumea basahono kavomiende ya lole mrumshe ya zemna mwana humwambia ukaya ngojo mfitinia deja trop tard dawe wedwani kemrume mvu chaka obidi kemrume we hata basange magobani ye mwana wambia mama arrête c'est honte suhambia rangu hale kujazirongo wa kujazamba abasaga mina 19 ans de wanzo jodo hamba ukaya ye mbaba ya hulo mrume ya hulo lahani viole arrête maman yo des messages hauchandi ya watukufu simone sana message ya ukaya hemzeye kao yanifanya menace Numstahimu mwanzi ya ukaya ngujo atake Eldaras sina usubiti ni mvumbue ngujo natake wakati kao tout ce que je sais heze longozo tipia c'est moi qui va gagner de tous les côtés abogama be okaze menace mitimla ushangazi wa réseaux sociaux
Misimlo ushangaziwa hama kalima privé. Ma bandi, n'oublie pas que tu m'avais dit que uyana ma bande ou aruma on doit faire un règlement de compte. Mi huste. Et Eldara c'est langue intouchable. Mi huste. Mi huste. Zécoutez un petit pire. Comme huste. Et les réseaux sociaux, tu dis que si tu as dit que tu vas parler dans le réseau, j'ai hâte que tu parles, que je parle. Wallah. Watukuf. Nyezi Mungu naniko wanaume hatima njema. Yanike owanawashe mwiso mwema. Yanike wajazahatu mwiso mwema. Owanaume wajihatima violoru. Waelewa ukayati njema. Owanawashe wanikawando mahao nafasi. Hau urengo wana hau profit wa berger wao. Waelewa ukaya c'est pas normal. Hauzia domwambia ni ukaya ritidiwaze le 9 inshallah juillet ikao yeshio sha imamu Shafo sur le rosier wafanyo majilis gona bezo salam mon frère MC Shabab gona bezo hojim di fo hanyoti pia nywazaze mwende matsange di erona ve erome majilis hauhula elokali ikao de loyabo ili owana wajwa usoma ili owana wajwa dungedini haukaya izo de zakao bidili zihimili izo de zakao bidili hime 100% ye le 9 ngarjo kaya bona singajo fanya direct rishangirie ezamungu rishangirie zaheri ijende nywa za zakao de mnidungao ranyi mlo hunumanga ranyi mlo bonze mparticipe au sikuo ili rijo ya ukaya ngaru hulo lokal ijo de somesa ijo protejo wana wa Komoro wale hunu France hauhula ili wanadamu rijo kaya wotowa di euro na 20 euro honde harme majilis ya jokoka le 9 iholo rosier izonga joka ukashifa homa lutwa kiyama inshallah wakati kao wekahuto wa di euro hule lokal ne lokal ila ketufanya majili ay ketufanya nyikundi shange somisa wana au silam ne Qur'an wallahi wala la ukabulna ngojola la ampe wakati kao di euro ila nge joka shifaya atampaka leabo kama mbushuroni her na unono mwanza rabbal alamin rimambie ni ya ukaya. Si on est là, on parle parce qu'on assume. Avec des preuves. Boum! Nyezimuna rihifadhi. Yarnike musumema. Yarnike taufiki. Rudojwa karija. Ngarjolawa. Rudojwa kainunsi ya kisharia. Atampaka dayabo. Boum!